Gospel Talent. Gospel Talent ni ikiganiro kiba yagira ku bikorwa by'abaririmbyi n'iterambere ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Amahoro nshuti n'abakunzi ba televiziyo Tanganyika, kaze kiganiro Gospel Talent. Gospel Talent muri cyo kiganiro kiba yagira ku baririmbyi n'imbazamana, abakinyi b'amareresi n'imbazamana. Uyu munsi turabafitiye umutumire adasanzwe niwe tugiye kumviriza atuyagira urugendo rw'uwo muri gospel, aho arugejeje, aho yarutanguriye n'aho arugejeje ubu. Kaze tumwumvirize bana natwe muri kino kiganiro kuva ku ntango gushika kuheza. Ndazi nimba ukunda gospel urahigira byinshi bitandukanye, urahakura ubumenyi bwinshi butandukanye. Kaze. Shalom. Karibu kuri televiziyo Tanganyika. Mwakoze cyane. Ndi kumwe nande? Na Fulgence dusaba rugira. Fulgence urashaka kuramutsa abakunzi ba televiziyo Tanganyika badukurikirana hamwe n'abafansi bawe. Turamukije gose cyane gose, umwami Yesu agirenza kandi ngabahezagire cyane. Abakunzi ba televiziyo Tanganyika, uyu munsi mu bwa televiziyo Tanganyika twakiriye umuririmbyi aririmba gospel indirimbo mpimbaza-Mana. Rero kubw'ivyo uyu muririmbyi niwe tugiye kubana nawe muri kano kanya kose. Cyo tubona gusavye kurikirana iki kiganiro kuva ku ntango gushika kuhereza. Fulgence mu bwa televiziyo Tanganyika, ikintu tutigera dukora munsi n'umwe iyo dutumye umuririmbyi wa gospel, ikintu cyambere amaze kudukorera, amaze kuduhonja kwanza twumve mbere tureda kubandanya turyoherwa cyane kugira bigere hagati tutaranaryoherwa, ahubwo reka udushishizeho kwanza gatoya wanze ngaya gahubwo kugira ngo abariko badukurikirana ushirize kuryoherwa. Kazi mwakoze cyane gose, mwese mwihunde mu buzima bwa misi yose. Ndimbo maze gukora reka nshike gatoya ku ndimbo ya nyuma nayo niyo gukora mu minsi. Indimbo ivuga amahoro umwami Yesu atanga mu mutima w'umwana w'umuntu. Yego. Aya mahoro mubona afise, uyu munezero ngendana, nuko Yesu ari muri jewe, niwamenye ribinkwiriye. Ndamwita mutabazi, namwita neturuye, kuba muri we biramagi, kuba muri we biramagije, 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 kuba muri we birama. Iyo ni indirimbo nakoze ya nyuma. Fulgence biraryoshye. Ni igisirimba, ni igihumudiye. Ni ja igisimba mugabo cyanze muri kindi gatoya cyane. Cyangwa muri Kirundi. Jesi video navyonzi. Njoko sininde kuririmba ndaransi umuhogo wanje warabaye muto. Mbese nagerageza ariko. Ntari rihivu wanje warabaye muto. Nije kuririmba ico birancanganye ko. Okay, mutandukanye gute imidiho mu muraririmba? Akeshi bibaye na ntuze na Simantari ngoma baguhaye. Bibaye n'ukuntu bati iyi ndimbo mpimbaza-Mana cyangwa indimbo gutazira Imana. Cyitandukanye ko usanga hari amazuki, bisirimba, maroki. Rero ngiyo ni ndimbo irimo akarundi gatoya n'igisirimba. None nusho kuririmba indimbo mpimbaza-Mana irimo akazuki? Navyo birashoboka kandi birabaho. Birabaho sinde munyanuse yirimba ngo munaviti nango yoririmba kompa sumudi. Ndi umugabo iyo ndirimbo basigene ndose mugasa ndayizi neza iyo. Rusimenga ari abantu baririmba ngo kompa baririmba n'ibindi video nyinshi tugira imidiho ihari kugira ngo abantu badukurikirana muri Gospel Talent bashaka kuri ko ariko aririmba natazi n'imidiho hari indi yari. Imidiho bikayuzi imidiho sanzwe nzi ndimbo mpimbaza-Mana. Imidiho sanzwe nzi ndimbo mpimbaza-Mana niba ko ari myinshi, hari izuru, hariho icyo navuze rock cyane, tukavuga inuzeye igisirimba cyo, tukavuga izuki nayo bayikoresha mu ntuze mu ndimbo mpimbaza-Mana. Twashaka kuvuga na ndimbo y'umusilo ariyo ija kuvuga muri indimbo yo kwinjiza mu guhimbaza-Imana ariyo adoration. Ego by'imidojo ibyo kuririmba sinobiga ko ugafata iyo midiho yose tumufata umwanya muremure cyane gose. Fulgence ufite indirimbo zingahe? Jeff ufite indirimbo 4. Indirimbo zenze ufite kuri YouTube ziko ziratembera, mugende mutego kuri izindi mu minsi imbere gatoya. Ego ibintu byo kuririmba bitanguye ryari?
navuga nk'ikiri muto cyane kubera ko nakuze ndi muri Sunday school hanyuma y'ivyo rero ndavuga gatoya ndahesha nja mu vy'isi gatoya cyashaka kuba umuririmbyi w'isi nakunda 50 Cent akira cyo gihe mugabo gusa maze 50 Cent ariko maze ukizwa birahinduka ngo umwana w'Imana ndice mu gishasha nice nitaye ko nkwiye kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana rero maze kuba ndabiko cyo gihe kera naciye njuringa byanjye muri 2011 urumva warigeze kuririmba indirimbo zitari impimbaza Imana mbona yakunda bikora mu gasine bwa zisohore zose hari mu nzira gatoya wamaze kwandika namaze kwandika abari banzi cyane gose nabo twabana mu rupango ntibankira mu nduru natera mu ijo kurandika ego byantu wonye asha ko ari abantu bavuga ngo kenshi ngo baririmba mwoje bidushe ngo bari kuririmba bahimbaza ngo abantu bose bari mwasho ngo baramba no kuririmba nawe ni ibyo bintu ofete kuririmba n'ikintu umuntu yiha mu buzima bwa misi yose akiya control hama bibaye ngombwa yumvise ko yakadanje abantu kanaka akabireka akabikora ntakwiye ko abikorera ndo muri dushe turirimbira yo munga gusa simwe n'inshuti n'amatwa abantu turirimba ko ari bishise muri batabikunda naje tutuka ivy'Imana isango ikunda Paulo yavuze ngo ikintu gitsituza mugenzi wawe ngombwa kire gatoya sivuze gushaka kuririmba ngo nkungo yo ngabire ya mabuse turabikora mu buryo bubereka ndi bukwiriye ego okay badushisheza kwindi indirimbo ya kabiri indirimbo igira kabiri uvuye hasi cyangwa umanuka nana kibindi muri izo ndimbo zawe zose kwese nzigene baziteguza hari indirimbo nahereye ko indirimbo nahereye kigo gucyanye ngo Alpha na Omega hamurazuka usubira uba muzima umenyesha isi n'amajoro icore kuri Alpha na Omega itanguriro niherezo uri Kristo isi umijima yarabyumvise hindagashitsi abasibu umusaraba na Satani wabafashe miru twese hamwe tuduzijwe turirimba wera manuru wera manuru wera manuru wera uri Mana nindi unahereyeko wahise gusa nahise Alpha na Omega Vigence none watanguye n'indagwa motivation kurimba kuko tubwiye bwa mbere mu by'isi warakunda 50 Cent ariko rero ahama mu vy'Imana navyo ni gospel indagwa motivation umva ati asha cyo 50 Cent no biheba nkacanda gukora igihe kimwe koko je ndi musenga munda gusenga cyane nari ngiye mu makesh kuri eglise ko senga muri semuse hama nayifise gutera amatwi niko ndivuza indirimbo ya Dudu na nijye bavuka na umwigeme igirwa ngo Yesu toguha mwayizi hama maze kuyumva irangira cyane mukayanga birangira kera gusa indirimbo nanje icyo gihe ndabati ndafashijwe cyane uvuye kuri ivyo nase nimba n'umuhungu asanzwe aririmba nawe yaba mu bwiza yitwa Keve muri Vivant Imana imezagire cyane naye ari mu bantu banteye cyane bose mu gusaba indirimbo kwanje ego niziye Vigence niziye ntambamye ho nazo muri uno buzima bwo gusohora indirimbo uno buzima bwa gospel ego foto mu ntango nso indirimbo ntibyangora cyane byari ibintu byose cyane gose ariko nyabaza yuko byari bivaye n'ibihe turi nico gihe nyene ko aciye imiso indirimbo ya mbere indirimbo izikozi indirimbo igira kabiri igira gatatu n'iya kane niyo menga nyene nagiye mwana nimuze gatoya mu buryo bwo kwandika je ntabwo nifise na gatoya mu kwandika ariko naciye sanga mu gukosa mu mafaranga ari kindi kintu no misi ya none ego inamba miyo nkura nayo niyo kuronka uburyo bukwiye bwashobora kugira umurimo kugenda
muri gospel mwabukira he ambo ofete nkaje guti canje kubinyerekeye sinzi abandi ariko je kubinyerekeye ndeka ko ndabikunda sindi kunda shakunda nyine ngo ndongera inyungu mu byo kuririmba oya uwo mwasi ndawushika ko nabukebuke ariko ndeka nk'ukora umuntu w'Imana muvuga butuma kanaka barebe kura nka business wati wana jewe kugira ngo magurutse nkora ushikana handi teza kugira gushya n'abandi bagati jewe namagare umurimo wa Kristo ndikukora nkakorana n'umuti wanje wose eske uri muri abo je aho magazi nahanyumva gucya ngo twe turi imishinga vuga butuma ku isi yose rero bamwe bavuga ubutumwa bwiza mu gusemerera abandi bakasha ku radio abandi bakava mu mashengero je nahisemo kuvuga muze mu ndirimbo n'imbazamana kugira ngo bishikire bose kumbura mu mwadufasha mu kubishikana kure cyane nk'iyo indirimbo isohotse kanaka bakayumva irafasha benshi muri bo akaba nk'indirimbo ivuga aya mahoro umuntu afise muri jewe ahantu yavuye ku bwanje yavuye ahantu hakomeye cyane nindi mwe kibazo kanaka ha mu munsi maze ndasenga Imana iraza iranyishura ariko ndishinitse yuko Yesu ari muri je gusimba ibintu byose boca nkura amaso kuri biriya na biriya insha amaso kuri Yesu kandi rero ivyo nyerekenya abantu benshi mu minsi ya none kuko biri kose nta muntu ashaka kubigerageza ariko inyishu ya byose ni muri Yesu Kristo ego Fulgence ubufise ubufise urabumviriza indirimbo right ego z'abandi baririmbyi ego bo mu Burundi n'abo hanze y'u Burundi ego utubwira indirimbo imwe y'umuntu nga mu Burundi n'indirimbo imwe y'umuntu hanze y'u Burundi okay ya mbere ndavuga Ebeneza ya Floating ya Float ndayikunda cyane kandi yarangiheye cyane gusumba iravuga gutya ngo Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza mutabazi wanje ni rutembe rwa ruzigwiza amahoro yawe abe muri twe iyo ni indirimbo ya mbere n'abasore bakunda bo mu gihugu cy'urundi gose cyane gose iri mu gihugu cy'urundi ego mbo inje igisirimba ego hanze y'igihugu ndakunda nkumeze hari indirimbo yaririmbye iva gucyanye ngo kumisha kunjana ukuntu ariko ndayiko mu izina rya Yesu indirimbo yaririmbye indirimbo iva gucyanye ngo bama ayasi iranjanye gatoya nako uraza kuyibuka ariko ndayibuka yaza kuyibuka ndayibutsa kugira ngo nayindi ndirimbo numva mu mutima kiretse yo kuvuga ko Yesu warakoze je kera nkiri mwisi uko nari nuko nari imeze ntandukaye nuko ndi uno munsi je kera sinenzi gutwenga sinenzi kuvuga sinarinzi mbo kwimba ivyiza niyo sanga nje mu misi yose amafaranga wasanga nashishwe nijiro cyane kundi kuntu ariko no munsi Yesu yaramezagije amahoro umutekano umutima wanje numva rero kubwiyo mpamvu kuririmba n'umuneze kuri jewe ego basha injo muri Kristo itanga amahoro amen namwe uri gisaba amahoro kiretse ushaka kuyabura nyine wayibudishije cyane n'uyu akiri ibintu by'isi akiri muri ibyo bintu bitabereye yama yabuze amahoro n'uyama yiciriye wese mwabyumvise ariko amaze guhitamo neza guhitamo Kristo guhitamo neza ntafite uko ushobora guhitamo hitamo neza nshaka guhitamo nabi irategwa n'icyo ushaka ariko nibaza ko intare zica kuri televiziyo Tanganyika zica muri Gospel Talent muzumviriza neza kandi nibaza ko zirakora ko ku mutima ziyashikana ahandi hantu kenshi anatumura ibiganiro byacu ngo babiheze niyo bamwe bafite ikibazo niyo bafite ingorane mu bya gatoya kandi hagati niyo babiryoshye gusubaho biheze kumeraho bikaba ari ibindi byinshi rwose Fulgence ndakubaza mu myaka 5 wowe ubona hehe muri gospel imyaka 5 ahantu nibona cyane nuko nzi amaze kuronkana benshi cyane gose bamenye umwami Yesu ushe ku ndirimbo zanje ego aho ni nkambe mfise gushingira cyane ngo abenshi bamunda kumenyekana muri Yesu je shaka benshi waze kumenya indirimbo zanje barunda kumenya ubwo bw'Imana ko Yesu yavuze ngo ni mu ndirimbo ndibana kiri hafi ko mubona ego indirimbo zarafise indirimbo y'Icyongereza cyangwa Igiswahili cyangwa Igifaransa oya ndahari mu Kirundi n'ino minsi ya none okay none indirimbo zashaka zizogera
mwifashije muzogera kure cyane kubera ko akenshi na kenshi dushaka ku ma televiziyo zishobora gushika ahantu kure cyane je nshaka ko dushika ahantu hose hashoboka ko zishika ahantu hose hashoboka abakenya ni buvukira ubundi en fait bari buvukira ubundi ngo umunsi tuzagenda tugira tora indimi cyanze izindi ndimi ariko ikindi kintu ufise mu munsi mbo uzokorera ko ayo umusanga indirimbo iyo ikozwe iyo kiravuga umunsi cyaza ko amajambo y'Igifaransa gucyane dushaka kuzokora mu munsi imbere gato yego urishuka ko ama conseil mbo sindagira mu mwa kwimvira gutyo yanko aje ndimo ndamuko uhamwe neza ariko se n'umunsi ndenze babwiye ni stage uwo mumaze guhagarara ko kumva ki wow mbo aya sindayihaga kese bise mu ishengero wacu ko ndacyari mu shasha si mu Burundi ni stage cyangwa muri rinzi wumva uwo ushaka guhagarara na kuri podium ukavuga ati yo ndateganya zirabaye impamvu wow kubwanje ibyo sengera cyane kandi bizokunda cyane uretse wa Dudu ndakunda foto cyane niyo wumva ushaka guhagarara na kuri podium cyane gose nigenda gufasha yose aza kukumva iyi message iramushikira uyu muririmbyi aragukunda cyane force ahuri hose yifuza guhagarara nawe kuri podium nzaneza ko indoto zawe zizoyimama amen kuko iruwa gaciro rwawe n'abantu benshi batandukanye nibaza ko nawe muri aho uza kubona right murakoze cyane gushimire namwe kandi bashimiye cyane reka fata kanya ushimire abo badukurikirana kuri televiziyo Tanganyika hama natwe tugushimire ndashimiye cyane gose abantu bavuga kuri televiziyo Tanganyika Imana iragirenza kandi bahezagiye none ndabwiye yuko Yesu abakunda kandi abitaho cyane gusumba ikindi kintu cyose uko biri kose Yesu ni wambaye muri wewe ninde muri je ninde mu kintu cyose n'umugiri wa mbere byose bizendeza cyane gose gusumba mwarahezagiye cyane tutaraheza indirimbo zawe dusanga he mbo kuri YouTube ziriko handitse ko Frijas dusaba urugiro mushamuzi sangako ukoresha YouTube gusa ego ndi kuri YouTube gusa ni Instagram sinda ikoko cyane cyane TikTok sindaje cyane ndana na index kumva sindaje indimo za sindashirako chitanya kuzo TV Tanganyika turabasavye mugere kwa Frijas mukora na subscribe ama likes mugire na share kugira ngo ashobore kugera ku ndoto ziwe ashobore gushika kure cyane twizeye ko mukora neza cyane bose kandi aho muri mudahengeshanya kutwitwararika mwarakoze cyane shari kiganiro Gospel Talent uko barashikirizwa na Toto tutira mwakoze televiziyo Tanganyika akaya mfashe nako kubashimira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu ko Kenko Beach mugihera ku mwanya gushika kubereza mutiyogera kugira subscribe like and share ibiganiro byacu ninashimiye muri kano kanya sinireye gushimira abafatanyabikorwa bacu US Media Technologies kumuhate wamukora kugira ngo akazi kacu katera imbere kandi kigere imbere cyane gose reka ndabashimira mwebwe bakunzi bacu nikavugira aho muba mubawe shalom shalom Televiziyo Tanganyika.